Tak, čaute. No, teraz idem sem hrať Rivals. No, ide hrať Rivals s kamošom. Čakáme na kamoša. Čakáme. Kde? Poď. 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 Kamo, kde? Kde si? Kamo, už je tu Gigi. Kamo, poď. Gigi, už je tu. No tak, ideme arénu, poď arénu. Nemusíte dávať odber, keď nechcete. OK, dávam si sniper, dagesky, knifeu a jumpet. Dajte, aby ste, keď chcete, tak dáte, no tak nás to poteší. Kamo, teraz, bro je AFK, takže zoberiem knifíček. Zoberiem knifeu. Bro tancuje. A má slingshot boy. Také ide sa, no jasné. Kamo, vypínam si autošut. Dobrý. Čakáme. Kamo, poď. Daj to tam. Asi ideme skákať. Davidovi dáme. Kamo, ja chcem dať hlavne. Poď. Gamble, Lincoln boy. Kamo. Zahrám pokyplej tam jedna. OK, len teraz tu dabujem a líška. A ja tu dabujem. Ja tu teraz dabujem. Benny. Kamo, Benny, kľud, chill. OK, dávam si RPG, kašlem na to. Dávam si RPG. A idem hrať RPG kida. Ale ja idem only live, ja ho nebudem buchať. Idem len only live. A my si zahráme Poppy Playtime. Kamo, Benny, Nero. Kamo, čakáme, len má tu líže pes. No. Takže ideme RPG. No, Davidov pes. Alebo som ja. No, som u neho. Takže teraz tuto